lilona sonto ke leli belilindwe kakhulu ke lapho utholana phezulu iKaizer Chiefs abafana bokuthola noxolo the Phefeni Boys, yes, up against iZasco yaseNamibia, yes, team enganqeni ukusuka le Namibia ngebhasi ize khona la eMzansi. Hey, iChiefs izobayekile laba, yes, kunjalo lapha yana eMoses Mabhida. Zitholane phezulu ke iKaizer Chiefs, ngifuna ukubheka kakhulu la iKaizer Chiefs injury updates ukuthi khamba kanjani. Starting lineup sizoshaya ke isikhathi manje soqala ngekudala nje umdlalo, kodwa ke sithemba ukuthi iKaizer Chiefs izozidlela amahlandla labantu abaphethe ijet lag. Moyazi jet lag i-physical condition ekuphatha by crossing many time zones. Laba mabefike ngebhasi la obviously abekho fit enough ukuthi balokho, so iChiefs kumele idlela amahlandla, kumele ishalela abantu labo sibuye nawo lapha ilokho iwin. Noma kanjani ke injalo injury updates siyazi ukuthi uThabo Cele akekho, Cross akekho, uDodla akekho, umthetho kanye naye lapha uNtwari, kanti uLokhuza uSerino ubuyile, uSerino uright manje uready for udlala, kanti starting 11 simi kanjena ke bafethu njengoba ubona nje uPeterson lapha yana endini, Makhathi ukhona, Miguel Quinica, Solomon ukhona ke lapha uNdlovu the Black Ball, Maboy Vilakazi Mobi kanye naye uLilepo naye uDa Silva, yes, but uDa Silva simi kanjena ke ilokhu starting 11 seka iKaizer Chiefs, and ngokwami sibalance kahle kakhulu, but bengathanda ukuthi uMonyane eqale instead of uLokhuza la, kodwa ke phela si supporta iLokhuza sine ucoach, but la uMonyane bengingacabanga ukuthi kumele uthi aqale ngaphandle. Silindeleke ama cracker afana nawo lawa enziwa uyena laphana ulile